O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I nei tai au, usi mai lau whaafonga o talafo o la Radio Samoa. Ua talia councillors a Aukilani fuafuanga o sau I le paketi se fulu tausanga ale pule nui a Wayne Brown. E uia o councillors uma na whaingo fia na talia ina fuafuanga ale pule nuu na malosi lava le fina wa Brown ma whaapea mai. E le ta tau na tau fia I le tu upea I tua I tangata Aukilani po o feo ta oto ai o lātou finangalo. O le talia I councillors o le paketi ele I pasia o lona winga o leo le awanoa mai ai mō tangata Aukilani e whaali finangalo I ai. Ma olo o sa waile ono si I lunga I le fitu tesi 5% o rates I le tausanga mua. Tolo tesi 5% si I ai le tausanga lona lua. 8% si I ai le tausanga lona tolu ina ia whaafetai I ai polo keti o le City Rail Link. Ma a umalea ona whaawau si I ai pēa lea I tausanga muli mai. Fua I le mawalunga o le inflation. A whaalili utupe le fitu tesi 5% rates o lona winga. O le a tolu afe valu se lau luas fulfitu tāla e totongi rates. Suia mai ai mai le tolu afe 5 se lau wono se fulu tāla o loo iai nei. E se mai rates o le a fo iwa whaatata mai le pooling o le suavai e le water care, le sii mai le afe tolu se lau wha se fulu tāla o loo iai. A nga I le afe fitu se lau wha se fulu ma le lua tāla ma o lona winga, e uma ane e tusalea ma le 5 afe 5 se lau wono se fulu wiva tāla. Mo le vai whaapea rates e totongi le ainga, tusalea ma le se lau ma le fitu tāla I totono le vai aso. O Februari anga I le masino mati o le tausanga asau, o loo fuafua ai whaatala noa nga whaia whaalawa I tele, e whaali finangalo I ai tangata Aukilani ai e le I whaamautu wina, ma aloa ia nei fuafuanga mai le masino Yuni o le tausanga fou. Tinga ina manu ango le tamaititi na soa le taavale Browns Bay I North Shore ai Aukilani I le afiafia na nafi. Mai leo le te o le tulai tolu, le ana soa I le taavale le wa whaamanu alia ma e whaapea, e tupu o loo ia kolosia le awala. Tu whaatasia talo tai au lo ia ipea I whale mai o tamaiti Aukilani le Starship, le wa whaamanu alia a o whaasolo ai fo I maso esu e ngā leo I le mea na tupu. Ua tusia lo ia mai le minister fo o leo I lana ko mesina, ma whaata oto ta iala e maiseo I tu o lo whaamua e le whainga malo fo. O le alava I le isauno manino le minister ia Mark Mitchell I le mawalunga o lo Natali Tonuino Andrew Costa, po o lena filifilia ele Labour e avea ma ko mesina o leo. O lo ta wai I le atusi e le langolangoina I le minister isi awala na ui e le whainga malo whaato ama vai atu. Ma ua whaate pai fo I le minister le ko mesina I tu e le o iai se langolango le malo fo. O fuafuanga I totono le salawa so mua le tula I mai o le whainga malo. O loo sa waile tau fio le whaapotopoto o sui o kengi I no fuanga whaitele. Whaasa patches bo opine nei e loa I kengi, a toa malitu inatu I leo le malo si anga wha au popo e whaiaiso e soenga. Ua whaatonuina fo ele ministrale ko mesina o leo I a ngā lulue male o ranga tamariki whaapea isi whaala potopotonga. E sa ili po ati ute ma whaiona tau ave whaala potopotonga nei e pei o le mental health. O le tusi o leo watu e whaalawi loa le komesino ngā luenga le malo, po o le na whesoa soani le tusi aina, ma o le a fo I wa uma ona whailoa I le komesina, whaapele minister ma ua mali lie I tu uma wata ua. So a tele tangata ki ui o lo toe whaatawina mea lo whana umia mua isi tangata po o second-hand gifts mo le nei kerisimasi. Talo mai le tausanga e lua afes fulmaleiva, to I titi whaatau wina le whai numero tangata ni usila wanga I le trade me, e whaatau mai ei mea alofa. Ma o le to a tele lava e mafua ona o le tau whaasoa. A o iai le masino le kerisimasi ma le taimi o whainga mea alofa e le o whaingo fia I le to a tele. Ma rip o ti ai le news hap o le to a tele e le o ngā whaatia le tau ni mea alofa fau. Ma o le o to e fo iai I mea alofa second hand na umia mua isi. Mai le trade me, o se isi tu ele le iai a wa o le taimi lava le nei o lo o moli ma winai le tele o le o tauta la fuai, le tae o lo o aluai ma mea o lo o mawhai o na toe whaao ngā. Whai watu I tala mai Papua New Guinea, ma walunga le whai numero o tangata Papua New Guinea ma ua le HIV, ma o lo o masalo mia le isi report le luafe luas whamalito lue ma walunga atu. Whaomonga le National AIDS Council a Papua whaamawinai, e ono afe 5 se lau cases I totono le tausanga tā aluai. E tūsale ma le se fulu valu cases I totono le aso e tasi. Tu wa ia I fo I o le isi tu e mafuai, o le lava o whaalawi loa mō puipuinga, ma o le tele o polokalame whaalawi loa nei na tā o fia o na ua le ai se tupe. Mo le maua le sa avea ma minister o le vai whafo Papua, e tūsama reportia le teo ni usila,
O le alava sa tele ina whaalangolango I fesoa soani. E alu atu ia tunu I whafo peita ina usu whaai mai lola COVID-19 le to e maualoa. O lo te alia wha mau ngole lua afe luas fumaletolu. Ai o lo iai maa salonga e ono maualunga atu nai lole foi numero wata ua mai o le lua afe luas fulumale lua. O tala na o le nei tai au, manuia le aso.